PDM orukubashashuragano Ekikwekweto kyatandikirizibwa mu magombolo abiri agari mu gombolo ya Rubaya na Kahunde. Omuhigo gwabagwebembirwe ofisi ya RDC ekulirwe retired Major Geoffrey Katamba, abahwezi be abarumayiko Kyakashari na Martin Wataho n'abandi bebembezi. Abamusamba. If they can't produce those two files, then they are under arrest. We don't want much. Omugombolo ya Rubaya abantu banna bakwatwa kandi batebwa mu kihome abo kuteekateeka okuba bayejumbire mu kwiba sente okushaba ebituga n'okubuzaabuza sente za bamwe ababe bashemereire kuzitunga. Kandi alinda mwene nyina kandi alinda akaba ine line yesimu eyabire tari ye twacetegereza amakuru gacongo ogo mu kushashura akaba nakoragana na mwene nyina echo kirivere clear. Banyakwatwa bajinanwa abantu bona ngo babiri nibashaba sente ezitari kwikizibwa okuhinguza okuhereza sente abantu abatari mu cyanga ngo muri omwihanga lya South Africa kandi ndije ryo mu Kampala. Nyowe nkaba njyaho nahura ngo ana bari kumuhandika mu bibino konka ana kuba marire bamujanga we bamusiga pending tarenda kutunga ana yazo wa chairman LC1 wetu wa Murungu niwe wari kuguza fomu na file akari kubiguza mu cyaro yamugambira omucyaro gwanje guna kuheyo buntakatunge sete chairman wa village omucyaro gwanje buntatunga fomu gungarurire chairman LC1 yakwata omucyaro gwa ana yaguma ngo gutore ejo byabigura ori kuza kujashi kutunge sente ana yagumaho aramayanga sete tiziriho ani cyo twamanye bindi bihamageye egenyima ebi yabugana ngana uko twabaye tujyaho twahurira ngo ana atungire sete mu batungire sete ana yayisha hizo bari mwangambira ngo Fiona kubangambira ngo sete zanje za modo bazimpere obu nkoreki namubuza ana endanga muntu yaho hari umuntu waragiheye ati wapi esimu yawe zona ozine ati nkiguriza ho linda line ya Airtel okazimwiguriza bwireki ati nyo akazimwiguriza na parish modo zitakazireki zitakatandikiri chairman LC2 akandete ya listi twasitama na PDC na PDM twakora minutes z'abantu 50 ba beneficiaries n'abatahawendi izajya kushashura n'abashashura ebiri 12 ko kubanza konka recently kuna urengu ana ija yambuza uzetse ko aje bazibire namwe esete zawe nkasindika ezo kazitunga ninga turazitungira kati ndamanya ko kazi yachi kazisindika kwa mu system vyachi secretary treasurer and chairperson and buramba they must be Buramba, yes, Buramba. You must make sure they are all arrested. We write there someone. Abakuru tayire mu RDC kubayiko mu gombolo ya Kahunde bashanga banyakutekwaho batorekere nuko batura kururaga karagara bagumuze babibire munonga cyarenga nuko kushabangwa bo buciko barjeho baronda abandi. Kandi kakubuziyo na Nelson issues za PDM kazimara tinda babugine Nelson mwaja mu kazishobora mbene murebe bya ndaza kushaba sete za PDM chairperson wetu wo muruka tumukunde Scovi ajya munyowe tindi radio kwata haseti nangwa nyo bakantugise mitware ibiri konka kunabera nyo ndi mu nagire nkoko ndi hino gundashira kutamatama mu business bayi hamukazi wanye mitware 5 eco busasi eco twabugena muri PDM kuza kubanyo kandi kuza kwata phase yo kubanza bahandika indimu bashazamo ntaracimenya ngo ni kubanza bakwate imitwaro 5 okazitugira bankahe abakaciko ahantu homayiko Kyakashari yagira ngo ubona bebembezi bo buciko abatorokire barondwe kandi bacyondoze bo. Before you know it, what has gone into the population is just about 70 million or 60. 40 has disappeared into the pockets of these people. The other place where we have been, we have seen that they are giving money to people who are from South Africa. You can imagine. How do you give a beneficiary of PDM who is coming from South Africa? Yagaka yaragira ngo mpaka w'abantu abakwatwa batakayemererwa nko ku President Museveni yaragiri. Eze sente tiziri muzana Gasha kwa Nelson Ahimsubwe.